svakom našem susretu imamo 4 ekipe, iz svake škole po jedna. To su plava, žuta, crvena i zelena ekipa. I svaka ima 4 igrača, po jedan igrač iz 6., 7. i 8. razreda. Najstariji je kapiten. Zadužen je za praćenje dešavanja po cijelom terenu. On je 9. razred. Kapiten na samom startu pokreće kockicu i onaj kapiten koji dobije najveći broj, njegova ekipa počinje igru prva. Prva 2 igrača kapiteni uvode u igru tako što tačno odgovore na postavljena pitanja. Težinu tih pitanja određuju naravno zaustavljanjem kockice. 1 i 2 laka, 3 i 4 srednji nivo, 5 i 6 najteža grupa pitanja. Ali trećeg igrača uvodi tako što kapiten te ekipe mora da odgovori tačno na muzičko pitanje. Ako se kapiten odluči da nastavi igru sa igračem koji je u igri, on se pomjera za dobijeni broj, a njegovi dalji koraci zavise od polja na koje stane. Imamo polje -2. Ako igrač stane tu, ide 2 polja unazad. Ako stane na +2, ide naravno 2 polja bliže cilju. Ako stane na prazno polje, predaje potez narednoj ekipi. Kada igrač stane na polje znak pitanja, tada kapiten ponovo pokreće kockicu, da bi utvrdio težinu pitanja za svog igrača. Ako odgovori tačno, njegov igrač ide naprijed za dobijeni broj i tu staje, bez obzira da li je možda stao ponovo na polje znak pitanja ili polje +2 ili -2. Ako ne odgovori tačno, ne pomjera se nigdje. Svaki igrač na tabli može biti, da tako kažem, po jedan. I ako se to desi, taj igrač se vraća do najbližeg polja start. A polje start je bezbjedno polje. Tu vam niko ništa ne može. I tako po tim pravilima igramo sve dok igrač ne dođe do polja stop svoje boje. Tu se zaustavlja, bez obzira da li je dobio veći broj ili je veći broj osvojen odgovorom na pitanje. Mora da se zaustavi. Sad pravila za osvajanje centralnog polja. Da bi osvojili prvo centralno polje, kapiteni moraju pokrenuti kockice da dobiju 1 ili 2, za drugo 3 ili 4, a za glavno centralno polje, to jest za pobjedu, treba da dobiju 5 ili 6. I naravno, kad dobiju te brojeve, moraju tačno da odgovore na postavljena pitanja za svako polje ponaosob. Prve 2 ekipe, koje osvoje sva 3 centralna polja, prolaze u dalje takmičenje. I tako sve do velikog finala, gde ćemo dobiti prvog pobjednika kviza Nauči se čovječe! Imali stonoga stotinu nogu, zašto puta led koji je izmislio sodu? Čik pogodi, šta je gde, čoveče, nauči se kako radi, zašto ne, nauči se čoveče. Čik pogodi, šta je gde, čoveče, nauči se kako radi, i zašto ne, nauči se čoveče, čoveče, čoveče. Dobroveče, dragi gledaoci. Još samo nekoliko trenutaka i vaše strpljenje, radoznalost i uzbuđenje bit će bogato nagrađeni, jer ulazimo u čarobni svet igre, znanja, zabave i druženja. Pogledajte, otvaraju se najtajanstvenija vrata novog obrazovno-zabavnog serijala za decu. Nauči se čovječe! Vaši domaćini večeras, Boki i Oki. Pozdravimo ih! Čik pogodi, šta je gde, čoveče, nauči se kako radi, zašto ne, nauči se čoveče. Čik pogodi, šta je gde, čoveče, nauči se kako radi, zašto ne, nauči se čoveče, čoveče, čoveče. Nauči se čoveče. Dobrodošli, dragi prijatelji, nadam se da ste se udobno smestili i da ste svi zajedno spremni za još jedno magično putovanje kroz znanje. Naš glavni moto i ovaj put je učenje i zabava, ali vi se naravno maksimalno pripremite i skoncentrišite, jer je vreme došlo za još jedan kviz koji se zove... Nauči se čovječe! Danas se upoznajemo
sa 4 nove ekipe iz 4 nove škole. Tako je, Oki, ekipe su već spremne za igru i jedno čekaju da pokažu šta znaju. Pa odlično, Boki, onda da ih predstavimo redom. Može, ekipa crvenih Jovan Dučić iz Lamovite. A takmičari su Katarina Stojaković, 9. razred kapiten, Marko Balaban, 8. razred, Dajana Rubin, 7. razred i Nikola Dragonjić, 6. razred. Izvolite, zauzmite vašu poziciju. Katarina, izvolim. Boki, ali imamo mi još jednu školu, Jovan Dučić. Da, danas. To je osnovna škola Jovan Dučić iz Kasindola, ekipa plavih. Nikola Orašanin, 9. razred kapiten, Vanja Paunić, 8. razred, Stefan Vrtikapa, 7. razred i Ana Lubura, 6. razred. Izvolite na poziciju plavih. Hvala. Sad, moji zemljaci, Boki. Opa. Osnovna škola Vuk Karadžić iz Bratunca. Ekipa žutih. Takmičari Andreja Gvozdenović, 9. razred kapiten, Olja Babić, 8. razred, Veljko Dragičević, 7. razred i Uroš Ćirković, 6. razred. Da li ste spremni, Bratunčani? Da! Ajde, izvolite, zauzmite svoje pozicije. A zeleni tim danas će predstaviti predstavnici iz osnovne škole. Dositej Obradović, Razbol, Ljevče, Jovana Vujičić, 9. razred, Milutin Mitraković, 8. razred, Ivana Gogić i Marija Radonjić, 6. razred. Brzo zauzmite svoje pozicije. A mi se vidimo uskoro. Ao, kakav uvod. Moramo da pozdravimo naš ovaj bend naš koji se zove Bend Nauči se čoveče. Velikim aplauzom. A iskoristit ćemo i ovaj aplauz da počnemo današnju igru koja se zove... Nauči se čoveče! Tako je! Veliki aplauz za Tita! Pa gde si, Tito, druže, kako je? Naš veliki prijatelj Rodriguez Munjez, majonez, salatorez... Čekaj. Samo Tito. Samo Tito! Tito! Tito je tu sa nama da predstavi mnoge svetske stilove plesa, veliki stručnjak u plesu, a danas imamo, meni je poznat ovaj korak, liči mi na kolo. Ne. Ko je ovo ples? Znate li vi ples? Ko zna ko to ples? Pa nauči se čoveče. Nauči se čoveče. Koji je ples? To je merenge. Merenge! Pa znači danas ćemo da učimo merenge. A ko će učiti merenge? Odabrani učenici iz svih ovih škola koje smo predstavili malo pre. Sa našim instruktorom plesa bit će sat vremena na jednom dobrom času. Da. I osvojit će neke poene, pa ćemo posle vidjeti kako će te poene njihovi kapiteni vratiti nazad u igru. Molim sada predstavnike škola da dođe ovde kod nas. Brzo, ko igra danas sa Titom. Ajde, plesači, aplauz za plesače, malo ih podržite. Pogledaj, Matiju, kako je on sladak, on se pozdravlja odmah sa svima. Dobre, daćemo Tito sat vremena, a mi se vidimo uskoro. Pre nego što počnemo, red je da pomenemo one bez kojih ovaj kviz ne bi bio realizovan. Ovaj kviz je rađen pod pokroviteljstvom Vlade Republike Srpske i predsjednice Republike Srpske. Radili smo u saradnji sa Ministarstvom prosvete i kulture Republike Srpske i Republičkim pedagoškim zavodom. Jedan aplauz za njih, molim vas. Također, želimo da se zahvalimo našem generalnom sponzoru koji je ujedno i obezbedio glavnu nagradu za pobednika serijala. U pitanju je Pro Inter i Pro Kids. Želimo da se zahvalimo i prijatelju serijala, najboljem mobilnom operateru u zemlji, kompaniji MTEL. Veliki aplauz za njih.
A sada došao je trenutak da upalimo našu tablu. Tako je, Boki, hoćemo zajedno da Može. odbrojamo. 5, 5, 4, A da bismo počeli igru, prvo moramo da vidimo kojim ćemo redom uvoditi naše ekipe. Tako je, Boki, ali ja mislim da moramo da vidimo da li će ovaj kviz biti ispravan. Ko je zadužen za ispravnost ovog kviza? Naravno, današnji supervizor, kao i svaki put do sada, gospođa Milica Titelski, molim vas veliki aplauz ispred Republičkog pedagoškog zavoda. A krenut ćemo od crvenih, da vidimo kojim brojem će oni možda startovati današnju igru. Visoko ruka podignuta, ovako, pogledaj, kapiten, pritisak taster, može, da vidimo broj. Ona ekipa koja bude imala najveći broj, počinje prva, broj 2. Plavi. Da li si spreman? Da. Nikola, ajde. Vidite kako je kad se navija petica, odličan broj, da vidimo žuti Vuk Karadžić, Bratunac. Da li se kaže Bratunac ili Bratunac? Bratunac. Pa nekako u Šumadiji tamo, ja kad god odem, oni kažu Bratunac. Ja kažem, nije Bratunac, nego Bratunac, ljudi. Ajmo, Andreja, zavrti kockicu. Trojka, nema veze. Broj 3, da vidimo kapitena Jovanu, može? I broj 4. Četvorka, znači, Boki. Krećemo od plave ekipe, a ostali, naravno, smer kazaljke na satu. Osnovna škola Jovan Dučić iz Kasindola pokreće ovu igru i molim te, Nikola, zavrti kockicu. Broj 2 je dobar za početak, zato što dobijate lakše pitanje za izvođenje takmičara. Da čujemo pitanje za kapitena. Kojem slivu pripadaju rijeke Krka i Drin? Pod 1. Jadranskom slivu. Pod 2. Crnomorskom slivu. Pod 3. Jonskom slivu. Vreme je krenulo. Jadranskom slivu. Jadranskom slivu. Da vidimo da li je to tačan odgovor. Tačan odgovor je naravno. Jadranskom slivu. Krenuli smo odlično. Koga uvodimo u igru? Stefan, 7. razred. Stefan, 7. razred, ide na polje starta. Mi idemo do osnovne škole Vuk Karadžić iz Bratunca. Ne iz Bratunca, šalim se. Andreja, molim te, zavrti kockicu. Četvorka. Da čujemo pitanje za kapitena 4. nivoa. Gospod Isus Hristos je ustanovio svetu liturgiju na pod 1. Veliki četvrtak, pod 2. Veliki petak, pod 3. Vaskrs. Da li? Znamo li? Imamo 3, moraš brzo reći nešto. Veliki petak. Veliki petak. Da vidimo da li je tačan odgovor veliki petak. Tačan Nažalost. odgovor je veliki četvrtak. Veliki četvrtak je to bio, Boki. Idemo na Idemo zelenu. sada kod predstavnice zelenih. Naša Jovana će zavrtiti sada ovu našu čarobnu kockicu. Može, sad. Vidjet ćemo koji broj će dobiti. Broj 1. Idemo sada da vidimo pitanje za kapitena, nivo 1. Šta je Ustav? Pod 1. Objava o nezavisnosti. Pod 2. Političko tijelo. Pod 3. Najviši pravni akt. Najviši pravni akt. Najviši pravni akt, kaže Jovana, a mi da vidimo tačan odgovor. Tačan odgovor je odgovor. najviši pravni akt. Jovana, kog igrača uvodiš u igru? Marija, 6. razred. Marija, 6. razred, ulazi na teren, a ja brzo odlazim kod Katarine, predstavnice crvene ekipe. Katarina, visoko podignuta ruka, pritisak na taster, može. Navijači žele svog igrača da vide na terenu. Broj 3. Možemo da vidimo pitanje. Iz koje države je Srbija najviše uvozila robe u periodu od 1901. do 1905. Pod 1. Austro-Ugarske. Austro-Ugarske. Pod 2. Njemačke. Pod 3. Italije. Austro-Ugarske. Austro-Ugarske, da vidimo da li je to tačan odgovor.
Tačan Tačan odgovor odgovor. je Austro-Ugarske. Katarina, kog igrača ubacuješ? Marko 8. razred. Marko, 8. razred. Ulazi na teren navijači, pa pozdravite svog drugara. Ušao je na teren, seo, odmah A zauzeo mi poziciju. idemo do plave ekipe, osnovna škola Jovan Dučić. Nikola, molim te, pokreni kockicu. Da vidimo da li će... Četvorka, da li uvodimo novog takmičara ili se krećemo sa igračem u polju? Uvodimo novog takmičara. Uvodimo novog takmičara. Odmah idemo sljedećeg takmičara, čujemo pitanje za kapitena. Pesmu o Keruši je napisao pod 1. Slavko Janevski, pod 2. Sergej Jesenjin, pod 3. Aleksandar Blok. Sergej Jesenjin. Sergej Jesenjin. Za Jesenjina kažu, gdje god da se pojavio plenio je pažnju. Za njega se spontano zakivao pogled i njega su se sjećali dugo, ako ne i zauvijek. Prema petrogradskim glasinama, seoski pjesnik Kovačave kose pojavio se u sjevernoj prestonici neočekivano, iznenada, tačno kao u bajci. Jesenin je uvijek bio okružen nevjerovatnim brojem poznanika. Pisci, umjetnici, filozofi, muzičari, ljudi najrazličitijih profesija družili su se sa pjesnikom. Rijetko talentovan i šarmantan, on je ostajao svima tuđ i svakome blizak. To je naravno da pogledamo tačan odgovor, ali to je tačan odgovor. Tačan odgovor je Sergej Jesenjin. I koga uvodimo? Ana 6. razred. Ana 6. razred, sedite na polje start, leđa o leđa, možete malo da pričate, da se dogovarate, a mi idemo Bratunac. Ajmo Bratunac. A mora ponovo, dobro je. Šta bi, Bratunac? Pa da vidimo, ajde da vidimo pitanje za kapitena drugog nivoa. Pisac dijela Balkansko poluostrvo je pod 1. Jovan Sterija Popović, pod 2. Jovan Cvijić, pod 3. Jovan Jovanović Zmaj. Jovan Cvijić. Jovan Cvijić, da vidimo da li je to tačan odgovor. Tačan I naravno, odgovor je Jovan Cvijić. Koga uvodimo? Uroš 6. razred. Uroš 6. razred izlazi na polje start, a mi idemo dalje, Boki. Jovana, da li si spremna? Jovana, podigni ruku ovako, pritisni taster, da vidimo koji ćeš broj dobiti. Može? Ajmo da pokrenemo prvo kocku. Da vidimo koji ćeš broj dobiti. Broj 6. Imaš pravo da igraš sa igračem koji je već na terenu ili da uvedeš novog igrača, tako što ćeš ti odgovoriti na pitanje. Jovana? Uvodimo novog igrača. Novog igrača. Idemo onda da vidimo pitanje za 9. razred, nivo 6. Na osnovu pravopisnih pravila pronađi ispravan završetak započete rečenice. Moniki se veoma dopada Grčka. Pod 1. Ljeti, pod 2. Hrana, pod 3. Plaža. Ljeti. Ljeti. Da vidimo da li je to tačan odgovor. Tačan odgovor je ljeti. Bravo, Jovana. Kog igrača sada uvodiš u igru? Milutin 8. razred. Milutin 8. razred, navijači, jedan aplauz za njega. Katrin, spremna? Da pokreneš taster svojom rukom, može? Može. Opa. Dobila si broj 5, igraš sa igračem koji je već na terenu. Uvodim novog igrača. Novog igrača i da vidimo pitanje za kapitena. Gradovi Pančevo, Kikinda i Vršac su centri. Pod 1. Bačke, pod 2. Srema, pod 3. Banata. Srema. Srema. Da li je to tačan odgovor? Tačan odgovor je Banata. Joj, meni nekako baš bilo krivo, zašto sam ja iz Vršca rodom, pa mi nekako bilo kao, da li ovo zna, ali šta da radim. Idemo Oki sada na Idemo, plave. Stefan je ustao kao da će on da igra. Znači, izgleda da je ovdje sve organizovano. Dobra taktika. Ajde, Nikola pokrenuo kockicu. 6. Idem sa igračem. Idemo, sa kojim? Ana 6. razred. Boga mi, Stefane, sešćeš ovaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I Ana 6. razred ima pravo da odgovara i da se možda kreće dalje, a ti pokreni kockicu da vidimo nivo pitanja. Broj 3, da vidimo za 6. razred pitanje 3. nivoa. Mošti Svetog Save prenesene su iz Bugarske u manastir pod 1. Mileševa, pod 2. Hilandar, pod 3. Studenica. Mileševa.
Poznato je da je Sveti Sava više puta putovao u Palestinu. Na povratku sa jednog hodočašća iz Svete zemlje preminuo je u tadašnjoj carskoj bugarskoj prestonici. Iskreno je ožaljen od poštovalaca cara Jovana Asena, patrijarha Joakima, vlastele, sveštenstva i naroda. Njegove mošti u manastir Mileševo prenio je njegov bratanac, srpski kralj Vladislav 1237. godine. Savin kult bio je i jeste postojanj. Njegovo uvažavanje i veličanje svetkuju ne samo Srbi, već i Bugari, Rusi, Grci i drugi. Mileševa, da vidimo da li je to tačan odgovor. Tačan odgovor je Mileševa. 3 polja. Ideš 1, 2, 3. Bravo, Ana, i sedi tu, odmori, osvojila si. I koliko, ja mislim 9 polja, svaka čast u jednoj igri. Andreja, zavrti kocki. 2, da li uvodimo novog igrača ili se krećemo, pa ćemo da grickamo. Krećemo se i čini mi se da žuti igrač jede plavog igrača. Ana, morat ćeš da ustaneš da se vratiš na polje start. Zamenili su mesta i on je stao na znak pitanja. Uroš, 6. razred, ima pravo da odgovara, zavrti ponovo kockicu. 6, pa dobro, i teško pitanje, ali možda se ide 6 polja napred, znanjem se osvaja teritorija, da vidimo. Ajmo. Voću i cvijeću miris daju pod 1 ugljeni hidrati, pod 2 alkoholi, pod 3 estri. Drugo. Alkoholi. Drugo. Rano si počeo. Alkoholi, a? Kako to? Pa ajde da vidimo da li je to tačan odgovor. Tačan odgovor je estri. Pa kako alkoholi, čoveče? Nemoj tako mlad. Znaš da je zabranjeno? Tu je Uroše, završnica OH. Sedi 1, vidimo se u avgustu. Oj, Bože. Evo mene Ništa, kod... šalim se, Uroše, super je sve, idemo nadalje. Možem? Jovana. Ajmo, Jovana, može. Spremna? Zavrtela je kockicu, dobila broj. Broj 5. Igraš sa već nekim igračem ili? Igramo. Dobro. Sam? Milutin, 8. Milutin, razred. 8. razred. 5 polja napred. Plus 2. I odlaziš kod svog prijatelja. Tako je, zajedno na start. Može? Idemo, evo mene kod Katarine. Katarina. Pritiska svoj taster, dobija broj 6. Igraš sa igračem ili uvodiš? Uvodim igrača. Uvodi igrača, kako hrabro, pa neverovatno. Idemo da vidimo onda pitanje za kapitena, nivo 6. Oktavijan Avgust je osnivač dinastije pod 1 Avgustovaca, pod 2 Julijevaca, pod 3 Oktavijanaca. Julijevaca. Pod 2 i da vidimo da li je to tačan odgovor. Tačan odgovor je Bravo. Julijevaca. Katarina, samouvereno, uvodiš? Dajana, 7. razred. Dajana, 7. razred, polje start, leđa u leđa, neko napravite, da mi malo prostora, Oki. I mi idemo, osnovna škola Jovan Dučić iz Kasindola, Nikola je zavrtao kockicu, da vidimo 3, trojka, da vidimo da li Uvodim. uvodimo 3. igrača i to je muzičko pitanje. Evo banke, cigane moj, sviraj mi ti. Evo banke, cigane moj, sviraj mi ti. Ja ću tebi platiti, ti ćeš meni svirati. Evo banke, cigane moj, sviraj mi ti. Tako je, evo banke. A mi da čujemo pitanje. Koji je tačan naziv numere koju bend izvodi? Ciganine ti što sviraš, cigane moj ili evo banke, cigane moj? Po 3. Po 3, evo banke, cigane moj, da vidimo da li je to tačan odgovor. Banke, cigane moj, sviraj mi ti. Evo banke,
banke, cigane moj, sviraj mi ti. Ja ću tebi platiti, ti ćeš meni svirati. Evo banke, cigane moj, sviraj mi ti. A eto, plavi su uveli sve takmičare, a mi idemo osnovna škola Vuk Karadžić iz Bratunca. Andreja, molim te, zavrti kockicu. Šestica. Da li se krećemo sa igračem? Uvodim novog igrača. Uvodiš novog igrača, ali šestica je dobra za kretanje, a sa novim za uvođenje je dobra neka dvojka, kec, ali kako ti hoćeš, a? Šta misliš? Uvešće ipak. Uvešćeš novog igrača. Hrabro. Bratunčani su uvijek bili hrabri. Ajmo da vidimo pitanje. Iskaz Kuspijetao pile dovijeka je pod 1. narodna zagonetka, pod 2. naslov basne, pod 3. narodna poslovica. Kus petao pile do vijeka. Narodna poslovica. Narodna poslovica, da vidimo da li je to tačan odgovor. Tačan odgovor je narodna poslovica. Veljko, 7. razred. Veljko, 7. razred, izlazi na polje, start. A mi, Boki, idemo dalje na zeleno. Evo mene kod predstavnice Dositej Obradović škole. Jovane, spremna si? Naš bend, da čujemo muzičku numeru. Plamene zore, bude me i sna. Čelična jutra, dim iz dimnjaka. Pesma se ori, radi radnici. Bicikle voze, hitom fabrici. A pitanje glasi. Kako se zove bend koji izvodi numeru? Šarlo Akrobata, Idoli ili Haustor? Haustor. Haustor. To nije tačan odgovor. Idoli. Plavene zore, čak, bude me i sam i dovode me do crvenih. Katarina, spremna? Ja. Idemo, ruka, taster. Broj 4. Krećemo se. Krećeš se sa Marko. Markom. Marko je 8. razred. 8. razred. 4 polja napred. 3, 4. To je znak pitanja. Idemo još jednom da vidimo nivo pitanja za Marka. Može? Može. Broj 2. Da vidimo sada pitanje za njega. Logički subjekat dolazi u pod 1. vokativu, instrumentalu, lokativu. Pod 2. genitivu, dativu, vokativu. Pod 3. genitivu, dativu, akuzativu. Marko, vreme je krenulo. 7, 6, 5. Pod 3. Pod 3. Da vidimo da li je to tačan odgovor. Tačan odgovor je genitivu, dativu, akuzativu. Bravo. I znači, Marko ide napred, 2 polja, tu se zaustavlja i seda. Izvoli, Oki. A mi smo ponovo kod osnovne škole. Jovan Dučić, Kasindo, moraš gore ruku. Tako. Broj 3. Sad je nezgodno. Nezgodno. Gde god pođoh, na -2 stadoh. Vanja, 8. razred. Vanja, 8. razred, ide tako 1, 2, 3, pa se onda vrati. Morat ćeš da prošetaš kao manekenka ovako. Tako i sad sedneš, izvoli, sedi. A mi idemo do Bratunca, malo Bratunac, Andreja. Ajde da vidimo, zavrtimo kockicu. Ajmo da se malo krećemo. 4. Krećemo se. Ajde. Uvodim novog igrača. Uvodimo novog igrača, muzičko pitanje, da čujemo muzičko pitanje. Wow, I feel good. I knew that I would now. I feel good. I knew that I would now. So good, so good. I got you. Kako ti se čini
Da li znaš nešto? Teško. Teško, a? Pa ajde da vidimo pitanje, pa se možda snađeš, možda imaš i sreće. Kako se zove pevač koji izvodi ovu numeru? James Dean, James Brown ili Charlie Brown? Charlie Brown, a? Ne bih rekao, ne znam, a? Vreme. James Brown. James Brown! Pa to je, da vidimo Tačan odgovor. tačan odgovor. Nice, sugar and spice, and I feel nice. Yeah, sugar and spice. So nice, so nice. I got you. So good, so good. I got you. So good, so good. I got you. Jovana, ti si na redu. Vidimo da li ćeš poremetiti odnos ovdje na tabli ovim tvojim potezom. Dobila si broj 5. Igraš sam? Marija, 6. razred. Marija, 6. razred, nivo pitanja. Da vidimo, ne, prvo, idemo, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 plus 2. Dobro, i opet seda. Na start. Robin ti kapa danas rađa, pogotovo ovdje ovi crveni. Katarina, može? Dobila si broj 5. Krećemo se. Krećeš se, Dajana, krećemo 7. se. razred. Ajmo da vidimo, 5. 1, 2, 3, 4, 5, više neću da Plus dva. polećem, plus 2, opet do polja start. Od starta do starta sam odradio u ovom delu. Bravo, Znaš, Oki? bravo Bokice, a mi idemo da vidimo ekipa plavih, kako Nikola vrti kockicu. 4, da vidimo sa kim igra Nikola. Da bi izračuna, 1, 2, 3. Stefan, 7. razred. Stefan, 7. razred, da vidimo. 1, 2, 3, 4 i Stefan ima pravo da odgovara. Molim te ponovo zavrti kockicu. I... Da vidimo pitanje broj, pitanje za 7. razred 1. nivoa. Velika seoba naroda počela je prolaskom Huna kroz vrata naroda. Pod 1, 335. godine. Pod 2, 375. godine. Pod 3, 476. godine. Pod 2. Po 2, 375. godine, da vidimo da li je to tačan odgovor. Stefane, bravo! Pa ovo je za Stefana bila boza. Ja mislim, Stefane, da si dobio 1. Pa plus 2. Ej, nemoj vi iz Kasindola tu meni da preskačete polja. Dobio si 1, znači to je bilo pitanje 1. nivoa, ovde si stao. Ovde treba... Ali on je pročitao plus 2, pa se malo zbunio, pomozi mu malo, Oki. Ne. Završava se radnja tog trenutka. Završila se radnja i posle pitanja nema dalje kretanja. Aha. Sedi dole. Ovde će meni da preskaču polja, Ajmo, Andreja. Šta radimo, Andreja? Kreće se Olja. Olja se kreće 8. razred. 5 polja. 1, 2, 3, 4, 5 je. Sad je plus 2 i sad idemo do sljedećeg polja start. Kod polja start zelenih sedi. Idemo Boki sa zelenima. Znaš šta, i krećem od starta non stop, čoveče. Malo pa nešto startujem. Startujem sad ovde, ovaj taster, može? Sa Jovanom. Jovana, kreni. Dobila si broj 4, igraš sa? Milutin, 8. razred. Milutin, 8. razred, 4 polja napred. Dovodiš ga do polja znak pitanja, a pokrećeš još jednom kockicu da odredimo nivo pitanja za ovog tvog prijatelja. Broj 1. Pa da vidimo pitanje za njega. Azija je najveći kontinent na zemlji, a zauzima površinu od pod 1, 44 miliona kvadratnih kilometara, pod 2, 48 miliona kvadratnih kilometara, pod 3, 54 miliona kvadratnih kilometara. 44.
44, to je pod 1, je li tako? I da vidimo da li je to tačan odgovor. Azija je najveći i najnaseljeniji kontinent. Ona zauzima oko 30% zemljine površine. Kontinent prepun suprotnosti, to je Azija. U njoj se nalaze najviše planine na svijetu, oblasti sa jakom vulkanskom aktivnošću, ali i veoma mirna područja, najveće visoravni, velike nizije i čitava područja bez odvodnjavanja ka moru. Najveći dio svjetskog stanovništva živi u Aziji, a nacionalni jezički sastav je raznovrsniji nego na bilo kom drugom kontinentu. Aziju odlikuje bogatstvo starih kultura, ali i velike vjerske, ekonomske i socijalne suprotnosti. Tačan odgovor je 44 miliona kvadratnih kilometara. Nemoj ti meni, sad ću ja isto koki, nemoj ti meni da krećeš tamo. Ne znam ja šta im je Boki uopšte. Pa ne znam, malo pa se kao hoće malo neko da džida. Mislim, džida ili dođi? Katarina, pokreni kockicu. Nestrpljivi da vide broj, navijači, broj 3. Uvodim trećeg igrača. Uvodi trećeg igrača pevajući. Da vidimo muzičku numeru. Jop. Get up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight. Get up, stand out for your right. Get up, stand up, don't give up the fight. A da vidimo sad pitanje. Kako se zove pevač ove pesme? Peter Tosh, Bob Dylan ili Bob Marley? Bob Marley. Bob Marley po 3. Da li je to tačan odgovor? Bende! Get up, stand up! Get up, stand up, stand up for your right. Stand up! Get up, stand up, don't give up the fight. Get up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight. I evo nas kod Nikole koji je veoma ozbiljan. Ajde, zavrtimo kockicu. Petica, Nikola, petica. Odličan 5. Sa kim se krećemo? Krećemo se sa... Hoćeš Ana. da priđeš da vidiš bolje? Ana. Ana. 6. razred. Ana, 6. razred. 1, 2, 3, 4, 5 i 2 polja napred. Kako Ana ovako preskače? Hop, hop. I tako ću ja do žutih. Evo, Andreja, molim te zavrti. Ajmo žuti, njega snimaj. Da vidimo trojka. Sa kim se krećemo? Sa Urošem, 6. razred. Uroš 6. razred. Uroš 6. razred, mislim da će ići kod drugarice da se tamo druži na polje start. Leđa o leđa, popričajte malo. Uroše, imaš tu drugaricu iz 6. razreda iz Kasindola, pa možete da popričate, razmenite neke Uroše, iskustva slobodno ti iz sedi. 6. razreda. Sedi. Slobodno sedi. Leđa o leđa. Lepo je društvo. Hajde, Boki. Pa šta ću od starta, opet krećem, nekako mi namontiraš ovdje igrače, prosto ne znamo šta da radimo, Jovana i ja ovdje. Moramo da pokrenemo prvo kockicu pa ćemo vidjeti. Ajmo, Jovana, nema tu stajanja, mora da se radi. Kockica, navijači, idemo, dvojkica. Uvodim novog igrača. Uvodi novog igrača, da ide, čujemo pesmu. Plamene zore bude me iz sna, magiča jutra, dim iz dimnjaka. Pesma se ori, mladi radnici, fabrička jutra, hitam fabrici. Jovana je toliko ozbiljna da se ja malo plašim odgovora, a prvo moram da vidim pitanje. Dajte pitanje. Koji je tačan naziv numere koju bend izvodi? Plamene zore, Majčini ili Maljčiki? Maljčiki. Maljčiki je... Da vidimo da li je tačan odgovor. Tačan odgovor! Jao, Jovana! Drugovi moji, Ovako, ustavite svi gore.
radni veseli, bicikle vozem, ponositi svi. Drugovi moji, radni veseli, telica jutra i doba brizi. Hajde da zavirimo na probu naših plesača. Kako se snalaze plesači sa novim koracima u ritmu salse? A mi nastavljamo našu igru. Stali smo kod crvenih, pa Katarini pripada sada, naravno, čast i zadovoljstvo da pokrene ovu njenu kockicu, pritiskom na taster, dobije neki broj. Koliko su nestrpljivi tvoji navijači? Broj 4, igraš sa? Hoćeš da priđeš Dajana, malo da 7. vidiš? razred. Dajana, 7. razred, 4. 1, 2. I došle do polja znak pitanja. Ti pokrećeš opet taster da utvrdimo nivo pitanja za nju. Dajana Rubin, 7. razred, dobila je broj 6, kategorija 6, da čujemo pitanje. Posljedice efekta staklene bašte su pod 1. smanjeno UV zračenje, pod 2. hlađenje zemljine površine, pod 3. klimatske promjene. Pod 2. Da vidimo da li je to tačan odgovor, da vidimo. Tačan odgovor je Nažalost. klimatske promjene. Imali ste priliku da napredujete 6 polja napred, a da vidimo šta će raditi plavi. Plavi da vidimo, ajde, Nikola, ozbiljnost na nivou. Da vidimo, Nikola, keca. Pa dobro, koji u školu. Šalim se. Tako je u školu. Jer dobiješ često keče u školu? Ne, nikad, a? Svaka čast. Vanja, 8. razred. Vanja, 8. razred i staje dobar taktički potez, ponovo pokrećemo kockicu. A broj 2. I ako odgovori tačno na pitanje, Vanja će pojesti crvenog takmičara. Ajde, da vidimo. Najzastupljeniji hemijski elementi u vazduhu su pod 1. vodonik i kiseonik, pod 2. azot i kiseonik, pod 3. ugljenik i kiseonik. Pod 2. Pod 2, azot i kiseonik. Da vidimo da li je to tačan odgovor i... Tačan naravno odgovor je da jeste. azot i kiseonik. I plavi jede crvenog upravo. Tako je napokon da crvene pojedu, kažu i žute ekipe. Žuti se raduju kad se crveni jedu. Ajmo, Andreja. Šestica, da vidimo. Veljko, 7. razred. Veljko, 7. razred, ide 6 polja napred i on staje na polje znak pitanja i ti ćeš da zavrtiš kockicu da bi on odgovorio na pitanje. Pitanje broj 2. 2 i to će biti ako on Kojim odgovori. prolazom je spojeno Sredozemno more i Atlantski okean? Pod 1. Moreuzom Bosfor, pod 2. Gibraltarski moreuzom, pod 3. Moreuzom Dardaneli. Gibraltarski. To je pod 2, Gibraltarski moreuz, da vidimo da li je to tačan odgovor. I Tačan naravno da odgovor je jeste. Gibraltarskim moreuzom. Stani. Ustani, pa ideš 2 polja napred i morat ćeš ovog svog drugara da pojedeš i da ga vratiš. Ne, on je na startu. On je na startu. On je na... Ali je ta gužva na startu, sunce. Onda ništa, sedi ti pored tu njih. Jer tu neka žurka, šta se organizuje? Pazi, moram da ti priznam da ja nisam bio siguran ko je sve nastartovao. Jer odavde blizu sam, svi su se nešto skupili ovde kod nas. Jovana, ajde da pokrenemo malo ovu ekipu, barem da izvučemo Ivanu možda. Može? Ajde, Jovana, okreni sada ovu našu kockicu. Ne, sačekaj da vidim da li će igrati sa tobom, Ivana. Da. Igre ipak. Dobro, I ajde. onda će vratiti žutog takmičara. I imamo jedenje, zeleni jede žutog, žuti se pomera za neverovatnih 25 cm nazad.
Neće čovjek da se cima, da ustane, pa nešto kao nešto, samo se malo prebacivši. Tu ostaješ, onda Ivana, evo mene kod Katarine. Crveni navijači, idemo, ajmo, kockica. Nikola 6. razred. Nikola 6. razred, 2 polja napred. Imaš znak pitanja ispod sebe, Nikola, a pomoći će ti Katarina. Tako što će okrenuti ovu našu kockicu, dobile broj 6. Kategorija 6, mogućnost da nas se napreduje najviše, ali i kategorija, znači 6 pitanja za ovog mladog momka. Ajmo. Arheološka istraživanja na području Krita vršio je pod 1. Arthur Evans, pod 2. Heinrich Schliemann, pod 3. François Champollion. Pod 1. Pod 1. Da vidimo da li je to tačan odgovor. Tačan odgovor je Arthur Evans. 6 polja napred. Idemo, Nikola, 6. Tu sedeš, bravo. Može, Okim? Može. I osnovna škola Jovan Dučić iz Kasindola. Nikola je zavrtao kockicu. 6. Da vidimo sa kim se krećemo. Hoćeš tamo onu gužvu da razbiješ. Ide sa žurke, krenula je kući. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Kako ona doskoči do znaka pitanja i da čujemo za Anu 6. razred pitanje 6. nivoa. Ne, 6. nivoa. U stvari treba tek da vidimo koji je nivo. Zavrti ponovo kockicu. Trojka, ajde, trojka. A dobro, šta? Šta da se radi? Pripovjetku U noći napisao je pod 1. Svetozar Miletić, pod 2. Svetozar Marković, pod 3. Svetozar Ćorović. Pod 3. Pod 3. Svetozar Ćorović, ona je tako samouverena. Jel ti se sviđa ova pripovetka? Dobro, da vidimo da li je tačan odgovor. Tačan odgovor je Svetozar Ćorović. 1, 2, 3, bravo! Kako ona doskoči na to polje. Andreja, hajmo brzo, hajmo. Hop! I loše, odlično. S kim se krećemo? Veljko 7. razred. Veljko 7. razred. Bratunčani su se grupisali. 2, 3, 5 i plus 2. Ideš da se družiš na polju start s drugaricom iz zelene ekipe. A Boki, mi idemo na baš zelenu ekipu. Jovana, pokreni taster, našu kockicu. Evo, provodili su se malo i na broj 6. Odlično. Imaš mogućnost brzog napretka, da vidim. Milutin 8. Milutin, a Milutin ovako. Mene. Da vidimo. 3, 4. 5, 6, imamo jedenje. Zeleni jede plavo. Koncentracion. Dobro. Zeleni pojeo plavog i vratio ga nazad. Ali molim te, podigni se, da vidim šta je to. O, znak pitanja. Znaš šta treba da uradiš? Da odredimo nivo. Pregrada koja odvaja oltar od lađe crkve naziva se pod 1. ikonostas, pod 2. naos, pod 3. priprata. Ikonostas. Riječ ikonostas potiče od grčkih riječi aikon i stasis. U pravoslavnoj crkvi to je pregrada između oltara i ostalog prostora na kojoj su naslikane, odnosno pričvršćene ikone. Po pravilu, na ikonostasu postoje ukupno 3 vrata, od koga se odstupa u slučaju manjih crkava. Broj ikona na ikonostasu zavisi od njegove veličine koje se ugrađuju po određenim crkvenim kanonima. Sinonim za ikonostas je ikonos, znači slijepi prozor prema istoku u pravoslavnim kućama u kome je ikona. Ikonostas, da vidimo da li je to tačan odgovor. Tačan odgovor je ikonostas. Dobro, tu se zaustavljaš i sedaš. Tako je, a ja odlazim kod Katarine. Katarina, navijači su tu. 5. Igraš sam? Dajana Rubin, 7. razred. Ajmo, Dajana, 7. razred. 5 polje, 1, 2, 3, 4, 5. Op. 5 i jede plavog, +2, jede tako, plavog, čekaj, jede prvo da plavog. ispratim sve. Imamo jedenje crveni, jede plavog. I +2,
Tako je, molim vas, bravo, jedan veliki aplauz, odličan Odlično ste potez, skoncentrisani strateški. gore. Idemo plavi. Plavi, idemo. Pet. Da vidimo. Ulazim. Sa Anom, 6. razred. Sa Anom 6. razred ulazi se na polje. Stop! I plavi su prvi došli do polja. Stop! Veliki aplauz. Idemo, Andreja je zavrtala. Ponovo. Pet, šest. Pa tako se u Bratuncu radi. Ajmo da vidimo sa kim igramo. Olja, 8. razred. Olja 8. razred. Bratunčani idu u grupama. Znači, ne odvajaju se jedni od drugih. Šta je na polje znak pitanja i da vidimo nivo pitanja koji ćeš odrediti. 4. Da vidimo pitanje za 8. razred 4. nivoa. Koje je godine prokopan Suetski kanal? Pod 1. 1769. godine. Pod 2. 1869. godine. Pod 3. 1969. godine. Ima 4. 3. Brzo, reci nešto. Pod 1. Pod 1. 1769. godine. Ajde da vidimo da li je to tačan odgovor. Tačan Nažalost. odgovor je 1800. Radi. Boki, idemo na zelenu ekipu. Jovana. Kreni. Bravo. Broj 3. Ivana, 7. razred. Igraš sa Ivanom, 7. razred. 3 polja napred, dolaziš do Ivana znaka pitanja. Znači, pokreni onda taster još jednom da vidimo nivo pitanja. Za Ivanu 7. razred. 4. Da vidimo pitanje. Srednjovjekovna bosanska država pala je pod tursku vlast. Pod 1. 1363. godine. Pod 2. 1463. godine. Pod 3. 1436. godine. Pod 2. Ivana pod 2. Da vidimo da li je to tačan odgovor. Tačan Tačan odgovor je odgovor. 1463. godine. Može, 1. Ajde. Koliko smo imali polja? 4. 4, 3, 4. Tako je. Mora ona sigurno da prođe, da razbije ovaj start. Nije sigurna. Dobro, Ivana, zaustavi se tu. Katarina, može? Može. Ajmo da pokrenemo našu kockicu. Broj 5, igraš sa? Malo. Hoćeš možda da priđeš malo da vidiš? Ja vidim ovako sve nešto gledaš, ajde da vidimo ovdje, da stanemo da vidimo. Marko, 8. razred. Marko, 8. razred, dobro, 5 polja napred. Mala je gužva, pa ćemo odavde lakše. 1, 2, 3, 4, 5 znak pitanja. Ajde da se vratimo, Katarina, sad ovdje do pulta, da pokreneš ti ovu našu čarobnu kockicu. Broj 6, kategorija 6. Ajde da vidimo pitanje. Kojoj grupi ostrva pripadaju ostrva Kalimantan, Java, Sumatra i Sulawesi? Pod 1. Malosunska. Pod 2. Molučka. Pod 3. Velikosunska. Pod 3. Pod 3. Da vidimo da li je ovo tačan odgovor. Tačan odgovor je svaka čast. Velikosunska. 3, 4. Bravo. Izvoli, Oki. I idemo, Jovan Dučić iz Kasindola. Nikola, ozbiljnost je uvek na nivou. Broj 3. Sa kim se krećemo? Morat ćeš opet da se krećeš sa nekim i da se vratiš 2 polja. Vanja, 8. razred. Vanja, 8. razred, će da ode 3 polja. Vratit će se 2 polja i poješće crvenog i njega će vratiti 25 cm. Kao što Boki kaže, na polje start. Tako je. Idemo mi dalje u Bratunac. Kako je, su otvorili most? Možda onaj Bratoljub što se zove. Nisu još uvek. Nisu još otvorili, a? Hoće se otvarati? Hoće se otvarati. Ja čim se otvori, ja odmah idem u Bratunac da sipam gorivo. Hajmo. Broj 4, sa kim se krećemo? Veljko, 7. razred. Veljko, 7. razred.
4 polje, 1, 2, 3, 4. Veljko staje na znak pitanja. Molim te, ponovo pokreni kockicu da vidimo koje će pitanje Veljko odgovarati. 6. nivoa. Ajde da vidimo 7. razred. Praznik rada slavi se pod 1. 1. maja, pod 2. 9. maja, pod 3. 9. januara. 1. maja. Da nam živi rad. Da vidimo da li je to tačan odgovor, naravno. Tačan jeste, odgovor je 6 polja. 1. maja. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Ne vraćaš se. Posle pitanja se ne vraća. Sedneš tu. Niste mi ta pravila najbolje savladali, a? Jovana, malo pre ti mašu tvoje drugarice tamo, Ivana i Marija, ovako, ja ću. Ajde prvo da zavrtimo kockicu, da vidimo koji će broj da izađe, pa da vidim šta ćeš uraditi, da ćeš pokrenuti jedno od njih. Broj 1. Marija, 6. razred. Marija, 6. razred, 1. Dobro. Poješće svoju ekipu. Da. Zeleni, pomera zelenog. Nije baš urađen neki potez, ali nema veze. Dobro si se pomerila ti meni, Marija. Sad sedi odmori. Samo si je zamenila 2 igrača. Nema veze. To se u šahu zove, Boki, rokada. Rokada, da. Sam sa sobom. Dobro, Jovana. Idemo sad kod Katarine. Katarina. Navijači. Jedva čekaju da vide šta će da se desi. Broj 3. Igraš sa? Nikola, 6. razred. Nikola, 6. razred. Da vidimo. Imamo jedenje. Crveni jede žutog. Znači, jedemo se neverovatno. Crveni jede žutog. Crveni je na znaku pitanja. Minus 2. I vrati se. I vraća se nazad minus 2. I jede plavo. I jede plavo. Sad čekaj, znači crveni jede plavo. Kakva gužva. Kakva gužva! Pa ne vidim ja odavde isto oki šta se dešava, čekaj, je li to moguće? Jel može usporeni snimak, samo još jednom da odigramo ovo? Ne, Boki, molim te. Ja ovo nisam vidio nijednom, on je pojeo 2 igrača u istim potezom. Znači, otišao je, odavde došao je, ovde pojeo ovde igrača i vratio se i pojeo još jedno. Jesi ti ovo stvarno želela ili... Želela si ovo? Pa daj ti jedan veliki aplauz. Ja nisam ni video ovo. Odlično. U sljedećoj epizodi vidjet ćete kako su se snašli naši plesači u ritmu salse. Ne čekaj ni čas, ostvaruj svoj san, pevaj nas za glas, svaki novi. Dame i gospodo, ovdje divni svete, dajte jedan veliki aplauz. Ko je iznenadio voditelje u studiju? Ko je napravio najbolju atmosferu? Saznaćemo ko je imao najveću tremu. Siguran? Sad ti je gotovo. Ko je pokazao zavidno znanje? Pokreneš taster i pokreneš nekog od svojih drugara na tabli. 2. Hoćemo da osvojamo možda centralno polje. Bravo, 4 polja napred i idemo sada kod plavih. Ajmo, vrti se kockica. Ko će pobjediti? Plavi? Crveni? Žuti? Ili zeleni? Gledajte nas! Sve ovo možete saznati u sljedećoj epizodi kviza Nauči se čovječe. La la la
ćemo sresti je za koliko leta. Zašto paun širi perje što se sele rode, kako kaktus živi na suncu bez vode. Zašto je u Pisi toren tako kos, šta je tajna svinge, gde joj je nos? Ima li stonoga stotinu nogu, zašto pluta led koje izmislio sodu? Čik pogodi, šta je gde, čoveče, nauči se kako radi, zašto ne, nauči se, čoveče. Čik pogodi, šta je gde, čoveče, nauči se kako radi, zašto ne, nauči se, čoveče, čoveče, čoveče. La 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 la